Mwaramutse neza abakunzi bacu mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Nayahe makuru uyu munsi twaba ateguriye. Amakuru rero yacu naya akurikira: injangwe yafatiwe muri gereza ikwirakwiza ibiyobyabwenge. Naho muri Argentine abantu benshi bakomerekeye mu myigaragambyo. Muri Kenya umugabo yatawe muri yombi azira gutaburura umurambo wa se. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wahoze ari minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro wa Kongo n'umugore we baburiwe irengero. Ayo rero niyo makuru twabateguriye tugiye kugenda tubagezaho mu kanya gato. Mbere yuko rero tubaramburira aya makuru, mubanze murebe munsi y'aya makuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, mukandeho n'akazogera kazana kuri mugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu baba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Reka rero twihuse dutangire n'amakuru yacu, aho tugiye kuyahera kuri iyo nkuru isa nk'itangaje, aho injangwe yafatiwe muri gereza ikwirakwiza ibiyobyabwenge. Byagenze gute? Abacungagereza bo muri Costa Rica bafashe injangwe yinjizaga muri gereza ibiyobyabwenge birimo urumogi ndetse na kokayine mu masaha y'ijoro. Iyi njangwe yafatanwe garama 235 z'urumogi na garama 67 za kokayine mu dupfunyika tubiri bari bayihambiriyeho. Minisiteri y'ubutabera muri Costa Rica yatangaje ko injangwe yafatanwe igihanga ndetse amashusho yashizwe hanze agaragaza umucungagereza yurira uruzitiro rwa gereza afata iyo njangwe bagatangira kuyihambura ibyo biyobyabwenge. Itangazo rigira riti: mwakoze kwihutira gutabara injangwe yafashwe yamburwa ibyo yari itwaye bitaragera kufungwa. Iyi njangwe yahise ishyikirizwa ishyirahamwe rishinzwe kwita ku nyamaswa. Naho muri Argentine abantu benshi bakomerekeye mu myigaragambyo. Abantu amagana bakomerekeye mu myigaragambyo yabereye imbere y'inteko ishinga amategeko ya Argentine bamagana amafaranga make ahabwa abari mu kiruhuko cy'izabukuru azwi nka pasiyo. Abigaragambya biganjemo abakecuru n'abasaza bavuga ko ayo mafaranga bahabwa ntacyo abamarira kuko batabasha kwishyura ubukode, ibyo kurya cyangwa ubuvuzi bitewe n'ukuntu ibiciro ku isoko byatumbagiye. Ikinyamakuru USA News cyatangaje ko imyigaragambyo yabaye ejo ku wa gatatu yatumye polisi y'icyo gihugu ikoresha imbaraga mu gutatanya abigaragambya, harimo ibyuka biryana mu maso, ikiboko n'ibindi bituma benshi bakomerekera, barimo n'umunyamakuru wari uri gufata amafoto. Amashusho yacishijwe kuri televiziyo zo muri icyo gihugu yagaragaje abasaza n'abakecuru n'abandi babiyunzeho baririmba indirimbo zamagana amafaranga make bahabwa. Iyo myigaragambyo kandi yanabaye mu gihe abadepite bari bananiwe kuzuza umubare w'abatora umushinga w'itegeko ku mafaranga ngenderwaho agenewe abari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ku rundi ruhande rwa leta ivuga ko nta bushobozi buhagije ifite bwo kongera amafaranga y'izabukuru, kandi ko kugira ngo azamurwe bisaba ko igihugu cyagura ishoramari hakabaho izamuka ry'ubukungu rigaragara. Mu 2024 leta yatangaje ko abantu bangana na 38% by'abaturage ba Argentine bari mu bukene mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka, ariko bikaba byari byaragabanyutseho ugereranyije na 53% byari byaragaragajwe mu gihembwe cya mbere cy'uyu umwaka. Mu nkundire tukurikizeho iyi nkuru yo muri Kenya, aho umugabo yatawe muri yombi azira gutaburura umurambo wa se umubyara. Umugabo w'imyaka 28 wo mu gihugu cya Kenya yatawe muri yombi azira gutaburura umurambo wa se witwa Steven Rono. Uyu Steven Rono yashyinguwe mu 2020, gusa kwa 21 Gicurasi 2025 umuhungu we nibwo yagiye
bagiye kumutaburura aho yarashyinguwe. Abatuye muri ako gace babonye uyu musore hari muri ibi bikorwa byo gutaburura se, maze bahita bahamagara inzego z'umutekano. Polisi yatangaje ko ukekwa yafashwe yicaye mu irimbi nyuma yo gutaburura umurambo w'umubyeyi we, ashaka kuwukura mu mva ndetse ahita afungwa kugira ngo akorweho iperereza ryimbitse. Ntabwo haramenyekana icyo yari agiye kumaza, ariko polisi yasobanuye ko gutaburura umurambo wari ushyinguwe ari icyaha gikomeye ndetse uwagikoze agomba kukiryozwa. Uyu murambo wongeye gushyingurwa mu gihe iperereza ryo rigikomeje kugira ngo bamenye neza icyo uwo murambo uwo musore yari agiye kuwukoresha. Mu nkundire rero dukurikizeho iyi nkuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho wahoze ari minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro wa Kongo n'umugore we baburiwe irengero. Wahoze ari minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro wa Kongo Martin Kabweruru n'umugore we wahoze ari umudepite Yvonne Mwepu baburiwe irengero kuva mu ijoro ryo kuwa gatatu i Kinshasa, nk'uko ihuriro FCC ry'amashyaka ashyigikiye uwahoze ari perezida Joseph Kabila ryatangaje kuri uyu wa kane tariki ya 22 Gicurasi 2025. Nk'uko byatangajwe n'iryo huriro, abantu bitwaje imbunda bagera kuri 40 bavuze ko ari abashinzwe ubutasi binjiye mu rugo rw'uwo muryango mu gace ka Macapanye ahagana mu masaa 9 ku isaha yaho, bamujyana ahantu hatazwi. Amatelefone yabo ntabasha gucamo kuva icyo gihe, nk'uko iyi nkuru dukesha Actualité ibivuga. Raymond Chibanda wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo akaba n'umuyobozi mukuru w'iri huriro, mu nyandiko yohereje abanyamakuru yagize ati: nk'ihuriro ryacu ryamaganye ubushimusi kandi isaba kurekura uyu Martin Kabweruru n'umugore we bidatinze. Yabyise igikorwa cy'iterabwoba rya leta, ariko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abategetsi ba Kongo ntibigeze basubiza ibyo birego. Uyu Martin Kabweruru w'imyaka 78 yagizwe minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku buyobozi bwa perezida Joseph Kabila mu mwaka w'2007, naho umugore we Yvonne Mwepu nawe yabaye mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo rero amakuru twari twabateguriye ya none tariki 23 Gicurasi 2025. Rero niba ari ubwa mbere udusuye, nyarukira munsi y'aya makuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, ukandeho n'akazugira kaze nako ntugasige nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Ikindi kandi muduhe ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba guhinduramo mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, kugira ngo ibintu bijye bibasha kugenda neza cyane 5 kuri 5. Ushobora kutwandikira tubwira ati mwongera amakuru muduha, mbese muhinduremo iki ngiki mu makuru muduha. Nyine ibyo bitekerezo nibyo tuba dushaka, kuko nyine tuba tugira ngo tubahe ibintu byiza kandi namwe mwifuza, nibyo natwe rero tuba dushaka, kuko mudahari ntabwo twakwirwa tubaha amakuru, buse twayaha abandi, mwebwe tuba tuyaha. Niyo mpamvu rero natwe tuba dushaka ko muduha ibitekerezo. Imana ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.